barakwakira nyuma umuntu wagiye wigenza ariko hari uwundi bakira vuba kugira ngo adapfa ni mutabara mugira vuba abaganga bagahaguruka nibyo barako bakora bakabireka kuko haje urgence ije kugira ngo tugire amahoro banyaminemo nimwihuze n'Imana mureke kuruhira gutundarara mutariyunga n'Imana kwa murumva mwabasaza nukuri hakuna amani tayo pipi kuvuga gusa n'ubundi ngo mashini ganizo bahamoro ndabarahiye tayo muzaba haleluya ya ukono kuri tuambiane ukweli swayere ko mwiyunge n'Imana nimba mushaka amahoro mwiyunge n'Imana niyo urgence birihuta kurusha ibindi byihute kandi amahoro turayakeneye kubura umuntu nyine bibujije amahoro uko mutagende ukavu mutagendere kandi soni mufite mu tumwoje ukavu ibiga byahiriye byo kwambara bagumira bakama mu muri za gicabiri batura mu gatombo kamusa ariko murinzi niko niki murinzi kubumuka kandi ngo mugumukane Imana ariko ga ntarutege tobona turabizi yo kwame gutunga urutoki kuri kimwe bibiri bitatu ukamuhindukira haleluya aya mahoro nemuvuge ngo haleluya kugira ngo tuyaronke nuko akira umwana w'Imana umwami w'amahoro hanyuma akatwoza bigahinduka mukunde mugira amahoro banyamine aje muri Imana yaratubwiye urumva muze nukuri Imana yaratubwiye ngo murasanga bambaye ubusa imbere y'isi ngo kandi cyabambitse ubusa nibigirwa Mana ngo mwambaye ubusa abanyamurenge kuvuga ngo abantu ngo mwabuze n'umuntu ngo mwabuze n'isabune hanyuma muricaye nyine nkaho ukomsa ubwe no kwambara ubusa baravuze ngo igihugu kirimo abagabo mugikiza gisharambana ariko urabona nk'ibi umwana nk'uyu ngo wabuze isukari njewe nabandi nibo nzasengera none kuyagahanga cyane ukura ko murasayira ariko nguraga umucunge kagaheko kawe ngo ntakibazo muzabita kugahaye muzabita niko waba wategereye amakuru y'impamu kuri radio na televiziyo Umoja Wetu n'impamu ko baravuga amakuru ni radio iwacu Umoja Wetu TV Umoja Wetu Radio Igice cya 26 turasoma verse ya 3 n'iya 4 Yesaya 26:3-4 abahabonye bafite za Bibiliya dusome jambo ry'Imana riravuze ngo ugushikamijeho umutima uzamurinda abe amahoro masa kuko akwiriye muje mwiringira umwami iminsi yose kuko umwami Yehova nyine ari we rutare ruhoraho iteka ryose amen amena ariko mufite ng'intege ya gusubiza haleluya haleluya ahangaha naha haruta handi baheruye ariko tugomba kwishimira hano kuko twateye intambwe zo kuza imbere y'Imana muvuga amina haleluya tubanje gushima Imana nyine ko dusubiye kubonana
ndibuka nibagiwe ukwezi duherukira hano ariko hari nko kumvura kandi ariko nyine n'amezi menshi uyu mugabo nawe yari atarazinduka ngo agende yari yaragiye mbere nubwo duheruka hano haciye ibintu byinshi kuba tukiriho namwe mukiriho tugirira Imana gutya kwerekana ishimwe ryayo. Haleluya. Sinza karimbo bagazarimba ngo yabarinze natwe katurinda iriya twari mu masasu aha mwari mu masasu twari mundu twari mu majambo lakini Mungu alibaki kuwa Mungu. Sema amina. Haleluya. Rero kuba tubonanye twongeye kuza aha bacuranga muririmba tukaba twabanye na bene data bandi benshi tudaherukana ni ukuri Imana ya Isirayeli ishimwe. Irindi jambo nanone muvuge haleluya. Turahana mpore kandi mpore y'abakristo ni nziza twebwe tuzayikuramo. Twaje guhana pole ku bibazo byabaye tugize mbaye mugufi wenda ntagiye hirya cyane kuva itariki 28 z'ukwezi kwa 11 nicyo gihe habaye intambara hariya mu Karinga muribuka imwe nka ya mbere yo gukorogana n'aba bagiye. Uvuye aho twasubiye kwinjira Noel mu bibazo kuva kuri Noel nta bundi twasubiye kugira amahoro duhura n'intambara za buriyinga burakarere burumuhana bura ahantu hose turaruha abantu benshi begere hariya dusohoka mu mazu tugeraho ku itariki 19 z'ukwezi kwa kabiri nicyo gihe twatangiye kumva kuraswa n'indege twumva ikintu bita drone habe natwe twari tuyizi n'ubu turanayibona usibye kureba ku mateleviziyo turayibona. Ku itariki 19 z'ukwezi kwa kabiri niho yarashe bwa mbere hano. Ku itariki 4 z'uku kwezi nibwo ya ndege yindi bita Sukhoi yarashe yongera kurasa ku itariki 10 nagera ko muravyibuka byose na ya yindi nta bundi twaraze hari ubundi budege buto bwageze burasanzwe wenshi ariko ibintu twabonye nta bundi turabibona. Haleluya. Ariko rero tugiye tuza mu rusengero tukaza kuvuga Imana ya Isiraheli tukayiririmba tukayitamba tukayitegera amaboko tukayizera. Iyo niyo mpore yacu. Mpore muvyeyi ndabizi ko hano hari ababuze abagabo babo ahangaha hari ababuze abana babo n'ishuti n'abavandimwe umwishwa wanyu umukwe wanyu umugenzi wawe uwo mwasenganaga uwo mwaririmbanye uwo mwaturanye byinshi. Haleluya. Ariko haracyari ibyiringiro ariko kera inkoko iba yapfuye. Ariko rero mu kintu kiza kigoye no kwigira umukristo kwigira umukristo kwigira umukristo biragoye kugira ngo uburyarya butuvemo twoye kwigira abakristo mureke twegere Kristo aduhindure abakristo tureke kwigisha. Tugiye gusenga rero. Yesu nashimwe. Haleluya. Tugiye gusenga Imana kugira ngo aya mahoro uyatahane. Tusubire tahana mahoro wiyunge n'Imana wegera Imana utahana aya mahoro neza mu wawe uyatahane. Kandi inzira biroroshe cyane nuko atura
ikintu cyose ubona kagashakwe hagati yawe n'Imana kugira ngo amahoro yamaze kandi amahoro naza arakomeye afite imbaraga yo gusenya ibya byose. Bwana sifiwe. Amen. Ngiye gutera kavesi uzotambuke hano tusenge kandi twavuze ngo iyo niyo urgence tuzi umutwaro w'iyindi si ukuvuga ngo mana uzonyishyure rya demo umutwaro w'iyindi no kuzanira niwo mutwaro wa mbere. Nishake ntahe iviri hayiringa kibazo iviri hayiringa mfite amahoro kibazo ndagenda njya nishake mu cyayi kitarimo isukari nta kibazo nina amani. Haleluya, haleluya, haleluya. Nina amani Bwana Yesu nina amani. Bwana karibu boti mkazino tukarimo Fita mahoro kuva nakiri umwami Yesu fita mahoro. Haleluya. Niyo arava mahoro abandi aya makritike bagutwenga bakazoba guseka ukamumva uza abantu bavuga abandi bazabaseka abandi ngo nguzugwe bicigatiye ibindi icyo combuzama Yesu nashimwe. Amen. Uze tusenge. Nafurahia baraka zote za ulimwengu wa roho, karama hizo nalizishe katika kufa kwa Yesu. Hakuna woga na shaka hayatakuwa manunguniko na kaumo inasaye milele sana. Hakuna woga na shaka hayatakuwa manunguniko na kaumo inasaye. Makimbilio ni mwamba katika Yesu nisikilize adui nishinde katika dunia yote amahoro reka ngurira yoza tusubireyo gutyowe ibi nibyo bitaro biruta ibindi bivura umutima. Aba bantu baje bakazaye ingero mutaro kakibazo. Yesu ashimwe cyane. Tugiye kusenga Imana pagani. Mambo yetu hayaishi hapa, tutaamini. Nitamini. Haleluya. Tutaendelea kuamini nubwo intambara zabaye mu minembwe kandi Imana yavuze isezerano ryayo rikomeye, lakini tuzokomeza kwizera. Twizeye ibyo Imana yavuze, twizeye ibyo Imana yakoze, n'ubu turabyizera. Iyo ni impore dutanze bavyeyi bavandimwe bungeri nukuri mwihangane twara imitima yabayisekuwe ariko turacafite Imana. Haleluya. Ikindi turishimira ubutumwa bwiza bwageze iwacu bukagera ni wacu no mwanyu. Ijambo ry'Imana riravuga ngo
wenga bantegera ijambo ry'Imana riravuga ngo muzamwibuka mwebwe abo abakebwe bazabita batarakebwe ku mubiri ngo muzamwibuka ko mwigeze kubaho mutandukanye mudabwira Kristo mutandukanijwe n'Abisirayeli muri abashitsi kuza amasezerano nta byiringiro by'ibizaba mwari mufite mutuye irundu cyangwa mu isi mutagira Imana rurema ngo muzamwibuka icyo kintu ngo ariko none nimuvuga haleluya ikindi cyayi bavuze abantu badaye bavuga n'amina yo numwihangane bizoruha bisi haleluya Yesu nashimwe ngo muzamwibuka ube ngubyibuka kandi utekereza abandi bagabo baba mu isi batagira Imana rurema ese umubayeho utazi cyangwa ngo uri umushitsi mu masezerano y'Imana ibyo Imana yavuze kuri Isirayeli bakavuga ngo wowe ntubibarirwamo ariko twebwe turi urubyaro rwa Aburahamu twizeye Kristo nicyo gituma turi ubwoko bwatoranijwe turi mu mugambi w'amasezerano y'Imana ihoraho icyo Imana yavuze cyose hano mu Minembwe nanje hano ku isi isezerano y'Isirayeli nanje ndimo nawe urimo bwira ukwegere ngo nawe urimo haleluya nimba warakiriye Kristo urimo nawe uri muri ayo masezerano Mana nihimbaza cyo kintu ngo nimuzoza mujya gutamba muzamwibukisha icyo kintu uzawibuka kutari uharuwe wari umunyamahanga inyuma y'igipanga iriya aho bavugira Imana aho batambira Imana aho baza gutamba ibitambo imbere y'Imana ihoraho abanyamahanga ntibahakandagira ariko ubu ngubu ngo turabishikira ntazi audience harakari gototorima ngo uombe Baba kama mwana haleluya ninamuomba Baba kama mwana sindi wiriya sindi ikibyarwa n'umwana w'iyongi ariko tufite data ambaye anatujali ni mumuhezi cyubahiro haleluya musubire mwikaze haleluya musubire haleluya musubire kandi haleluya Imana nihimana Imana nishimwe haleluya twageze dutitira mu masaha ariko iyo tugeza aha n'ahandi urumva ntabene ibyo bintu kuvuga ngo uri umwana w'Imana wowe umukobwa wawe nyabyinshi uri umwana w'Imana hari abandi gusora amatungo ngo azanezezwa gusa yuko agira abasaza biwe Kigali uragowe uko gusanga ifuraha yawe nawe ngo ugira shanga muri Amerika ugira he oya twebwe kiza kiduhumuriza tugakomera n'isi yo duseka niyo boguhema uzumenye uwo muhanga uvuga n'uwari ukavuga ngo japo hiyo mimi ninaamini Mungu aliye hai ijambo rero Imana yashize ku mutima wanje kugira ngo turivugane namwe none ni iringiri gusa mugira amahoro haleluya mugira amahoro Bwana sifiwe sana Imana y'ingaje tuzumva amakuru y'ingaje rimwe ngo baravuga ngo basoda baraje barasenga bati Imana bite bafata akabembe kamwe ngo ni kanyonjo ngo yari inyonjo bati se mwababembe mwe ni bande baza bafashe isaba abanyarwanda biruka ndetse baragiye n'inka z'abamurere bagira n'inka kandi ngo byarukura bari bazifite ariko binjira mu mahombi ngaje tegera ngo barinjira barasenga ati ndakora igitangazo uyu munsi yamazaga ari umudimu naho kuri kije ifize ngo bababwira ati mwana munyaga inka zabo zose ubwo bari mu kuragira n'inka z'abajenesi naho bari baragize politiki abanyamurenge abajenesi baza bakabakira
abasoda baza bakabakira kubera nyine amapamake turebe abaduheze n'abaduheze bose abandi tubanga baratumara abandi tubanga baratumara ngo bamara gushika kuko bari basenze ujya Kanyonjo abasoda kera bamwe bamaze kugera mu muhanda ngo yamashushe bako bari banyagiwe neki atirwe kababitsaza kamaga hoye mu kuva urakina ni manenga nuko turafundikanya udusinga ko ariko soni tizazi ya ibifubisa vuga ngo Imana itubabare haleluya Imana ihoraho Bwana asifiwe aya mahoro ikindi cyaya mahoro tugiye kurangiza Imana nishimwe ngo azayinjira akinjira mu bibazo azayamagenda amahoro y'Imana kamaze gushya akama yivanga mu bupfakazi n'umuntu afite agapfakara ariko agira amahoro akapfusha umwana ariko mukiriye ariko agasigarana amahoro ifu ikabura ariko akagira amahoro uko hari abantu bafite amahoro hari abantu bahe baririmba bagasidimba kandi wenda hayarya ibyadaheruka ataranashatse bakamagira amahoro ejo bundi nari kumbwira umugabo twinjiye ahantu hamwe bamwe baduheza icyayi cy'irangi kizira isukari ikiziraga n'amata urumvaga iyo bavuga ni irangi ariko icyo cyayi cyari kiryoshye twama tukinywana amahoro n'ibyishimo jewe nkazajya kuvuga ngo banyonge kimeze neza gishushe ukamubwira nka ujya ku isoko agira akakanya kumva bigenge kuko sipabeshi Imana nishimye Imana yatanze amahoro habe no mu cyayi kirangi habamo amahoro mugira amahoro Bwana sifiwe amahoro y'Imana arakomeye adasanga umurwayi ku musego amahoro y'Imana hajya hayaniha akazaniha ariko afite amahoro kuko ya mahoro azavuga ngo niba Imana yashatse ngo ndagenda mfite amahoro nta kibazo nari hujije n'Imana kuko ibona kandi iyo tuyibwira ngo ikora uko ibona ndetse izayamena kugarura ni ubwira uko wumva nushaka mu jani litaya nushaka ngo uko ngihaye ko umbeke mbe nimugire amahoro abapfakazi bari hano mugire amahoro y'Imana ni menshi ni nkuruzi ni menshi kuko ngo ayo mahoro zavuze mu mwiringi w'Uwiteka ari we rutare ruhoraho nizo mbaraga zihoraho Yesu nashimwe amen tumone imbunde kujya hari imbunde twavuze imbunde hano ngo 12 mwese nti mwayimenye mwese nti arumo n'abagore barayimenye mu imbunde ya 12 nimwe bana kabageze bose kurya ariyo irakomeye cyane ubu hashize zirenze hazoza n'izindi zirenze tubone indege mwabonye icyakidege kijya nacyo hari yindi kiruta hari n'imbundi zirasa cyakindi noneho bikavugaga ngo Bwana sifiwe bikavuga ngo mureke kwizera ese umuntu iyo yinjiye muza mwamumureba muze ukareka kureba uwavuga uyu si umwana wawe mbabwire n'izina ryiwe muramu turakwiyegereza n'umuyumbi wacu Bwana sifiwe haleluya kuko Imana yo idasaza imbaraga barakwakira nyuma umuntu wagiye wigenza
ariko hari uwundi bakira vuba kugira ngo adapfa ni umutabara mugira vuba abaganga bagahaguruka nibyo bariko bakora bakabireka kuko haje urgence ije kugira ngo tugire amahoro banyaminene nimwihuze n'Imana mureke kuruhira gutundarara mutariyunga n'Imana kwa murumva mwabasaza nukuri hakuna amani tayo pipi kuvuga gusa n'ubundi ngo mashini ganizo bahamoro ndabarahiye tayo muzaba haleluya ukono kuri tuambiane ukweli mwiyunge n'Imana nimba mushaka amahoro mwiyunge n'Imana niyo urgence birihuta kurusha ibindi byihute kandi amahoro turayakeneye kubura umuntu nyine bibujije amahoro uko mutagenda ubukavu mutagendere kandi isoni mufite ngo tumwoje bukavu ibiga byari ibintu byo kwambara bagumira bakama ngo muri za bicagiye batura mu gatombo kamutsa ariko murinzi niko niki murinzi kubumuka kandi ngo mugumukane Imana ariko ga tarutege tobona turabizi yo kwame gutunga urutoki kuri kimwe bibiri bitatu ukamuhindukira haleluya aya mahoro nimuvuge ngo haleluya kugira ngo tuyaronke nuko akira umwana w'Imana umwami w'amahoro hanyuma akatwoza bigahinduka mukunde mugira amahoro banyamine aje muri Imana yaratubwiye urumva muze nukuri Imana yaratubwiye ngo murasanga bambaye ubusa imbere y'isi ngo kandi cyabambitse ubusa nibigirwa Mana ngo mwambaye ubusa abanyamurenge kuvuga ngo abantu ngo mwabuze n'umuntu ngo mwabuze n'isabune hanyuma muricaye nyine nkaho ukomsa ubwe no kwambara ubusa baravuze ngo igihugu kirimo abagabo mugikiza gisharambana ariko urabona nk'ibi umwana nk'uyu ngo wabuze isukari njyewe n'abandi nibo nzansengera none ko yagahanga cyane ukura ko murasarira ariko nguraga umucunge kagaheko kawe ngo ntakibazo muzabita kugahaye muzabita hasoni iki gihugu murakize uzavuna ukuguru utabizi haleluya sema mina haleluya kumurika Yesu gucya haleluya umure kibigirwa Mana nibijeka kuzana umuntu Imana tubabare ako mwaratewe kabisa yanyabatera neza itwageze tuzumva mu banki n'abahe ibi turuzi bigirwa Mana ni mambo ya ushenzi n'ubushenzi nibwo bushenzi n'ubushenzi Balamu yaje kuvuma Abisirayeli Balaki yamuhamagaye hari ibintu Imana yamukubise imbere iramubwira ngo kare ntibyoba iramubwira ngo Imana si umuntu ubeshe ariko itangira iramubwira ngo se kurambwira ngo ndakarira abantu Imana itarakariye kurambwira ngo mvume abantu Imana itavumye iravuga ngo Imana yabarije ngo nta bupfumu bubabamo kibaza baraguza Abisirayeli Balamu yamize ibintu batatu ananirwa kubavuma nawe ahangaha muricaye mu minembwe y'abamakombe minembwe y'abakajagukara ngo mwicaranye ibigirwa Mana
ndabarahiye mugiye kubita degré ou de force, ni ukuvuga gushaka no kudashaka muzabita mugiramo ako bibiri ijambo ry'Imana ryavuze ngo ugushikamijeho umutima. Ko murumva gushikamiza umutima ugu gushikamijeho umutima noneho ugushikamijeho umutima ugutunze ukwizeye ukugendana ugushizeho ubwenge bwe ugushizeho n'umutima we n'ibitekerezo bye nuko akora icyerekezo cyiwe ni wowe Mana gusa reba uwo muntu ngo uzamurinda abamahoro uzamurinda abiki amahoro mugira amahoro. Yesu nashimwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Turuza amahoro ararutana. Iyo muci mwabuze amata inkizi byara mukagira amahoro. Uko sukuri. Iyo ibigori byatinze kwera bizabyera mukagira nk'iki kamahoro. Iyo ubwoba bwabaye akaba gahengwe muzamugira kamahoro. Nibindi ugende wongera. Iyo warwaye ukagera ku musego, iyo imisonga icuramiza ugira nk'iki kamahoro. Ariko rero ijambo Imana yampaye hari amahoro aruta ayandi. Ni amahoro ava ku Mana. Muvuge haleluya. Haleluya. Muvuge ngo amen. Haleluya. Haleluya. Amahoro afite isoko ku Mana. Amahoro umuntu agira ayahawe n'Imana. Ayo ni amahoro atandukanye n'aya kuko gayankiza ibyara ejo igatera mugasubira mukabura amahoro. Ibigori bijana ubiyirya bwaca bikagira bite bigashi mugasubira mukabura amahoro. Uzukira indwara imwe bwaci ikaza ugasubira ukabura amahoro. Ariko amahoro Imana itanga ni menshi ni amahoro menshi amahoro atazanyeganyega amahoro. Yesu nashimwe cyane. Yesu nashimwe. Aya mahoro rero niyo twaje kwifurizanya kugira ngo mukomeze ayo mahoro. Ugushikamije umutima uzamurinda abe amahoro. Kandi ndavuze ngo amahoro masa maana yake ni amani tele na amahoro uzamurinda abe amahoro. Imana ni himbaza. Haleluya. Ariko kugira ngo ayo mahoro aba yawe, kugira ngo ayo mahoro bavuge ngo nawe abaya yawe, muntegere ahangeze mwe nk'abantu mwikaze muntegere. Haleluya. Umuntu n'ubupe ibiheko mukomere. Bwana sifiwe. Amen. Kugira ngo ayo mahoro aba yawe ikihuta kurusha ibindi. Sema amina. Haleluya. Haleluya. Kugira ngo ayo mahoro aya menshi aba yawe uyaronke nawe wihuze n'Imana. Tumuza umungu bazavuga ngo haje message yihuta. Ngo birihuta, hari gahunda yihuta, hari sinzi. Tumurareba iyo bajanye barwaye kwa muganga ku bitaro Nyabitaro, ariko naho iwacu birahari hari isale bazabita ngo ni muri urgence. Murayizi urgence? Murayizi? Mureka basobanura. Urgence ni harya bazabajana barwayi bisabye kubavura byihuse ntibutinde
k'umudamu ugiye kubyara wagize ikibazo ni muri urgence ihute umuntu ufashwe n'ibindi bintu by'amatansiyo n'ibindi n'imitima n'ibiki babajana muri urgence. Ariko hari igihe nawe uzugenda urwaye n'agakundi bukebuke ukabaza nk'umuntu ugiye ngiye baduhaye recommandation ngo twizere iyo ntizisa ntaho Imana ntigira imvi ntigira uruhara ntizita ku mugongo kibaza bavuga ngo noneho yashaje Imana noneho sinzi n'Imana n'isoko idudubiza n'imbaraga zihoraho n'imbaraga zihora kuri disposition zihora kuri gahunda y'abayisenga y'abayizeye umugore cyangwa umugabo umwana mutoya cyangwa ukuze umukobwa cyangwa umuhungu wese wubaha Imana wakayishikamizaho umutima za mbaraga z'Imana ziza zigakomeza ya mahoro yiwe akagira mahoro. Vuga ngo haleluya. Kandi ayo mahoro twese turakeneye ariko ibanze no kwireconcilia n'Imana mwihuze n'Imana. Ko murakanurira abasoda ngo niba bazo bahize amahoro ngo ariho mutirega ngo abana bacu baje abasoda baje ngo urukuru ngo ntibirega kuko abasoda baje baba bikana mari ubuzima bukomeze. Attention nireke mwihuze n'Imana musubirane n'Imana mwikura urubanza mwikura amajambo kugira ngo amahoro y'Imana aze kandi ni amahoro akomeye ni amahoro azagenda kushaka amahoro azayama yinjira no mu mubiri w'umuntu akinjira no mu mutwe akagera no mu gikoni hagize utekera akaza gusanga no mu bigori no mu murima no ku muhini niyo hayihura amahoro mu rusengero no mu muhana no ku ruzi amahoro murayabona. Ariko nimutiha timutegereza amahoro tugomba kubwirana abasoda baje kuko bari baturembeje abayumbe ngo twihane none abasoda baje barabanyukana naye amahoro y'amahoro twigumana utuntu twacu never. Imana yanze n'ukuri amahoro yacu kuja kumusara aho ngo niho amajambo yarangiriye ndi kuvuga ngo haleluya haleluya amahoro yacu kuko ngo yahinduye twebwe babiri yatugize umuntu umwe azanisha amahoro ku musaraba. Naho umuntu wese azagira amahoro iyo wihujije n'Imana ukamugenda ukabwira Imana ngo nari narahabutse ka wa mwana w'ikirara hari amajambo menshi yavuze oya yateguye ngo ndashika mvuge ko kanakwiriye gusubira kwitwa umwana wawe data upfe kundeka nzoza ndagira ndi ise yamamubwira toya yereka ayo magambo umwana wanje ngwino ni babagi kimasa bakwambure n'ubwo buhuzu busa nabi bakwambika umwambaro mwiza numara kwambara umwambaro mwiza ya haleluya usubire wicyane kandi natwe tugiye kurya twishimye kuko wari warazimiye agarutse umwana yireconcilia. Imana ntigira inzigo tiza yandika muri agenda ugapfa kuza gusa ukemera ibyaha. Icyo twadupfa n'Imana so gukora ibyaha ngo kutabyemera. Iyo wabyemeye ni wakati wa kusamehewa kupata msamaha kugira ngo tugire amahoro n'amahoro. Abagabo bagira amahoro, abavyeyi kugira amahoro, abasore bacu bagore ku marondo bagira amahoro no gusubira tukimika Imana tukagarura Imana tugaha Imana tuyivane ku munwa tuyivane mu byaha. Mu gitondo hari ikintu umwuka yambwiye turuzi ubukristo ibintu byose nanone bazaba kuvumbura uko umuntu yo kwigira umusoda wa kunokwa no umwigira
no kwa manambara mateni kamande bana kabumbe twe tuvuye mu bisha ariko abanyajawo bakamuzi uwo kwitirizo bifamba biba kandi no babaraza hangaha kavuga ko ndi komande twe twatinze mu rurambo iriya tumunzi kazana abasikuti no kwigira fana urusaka kwa murubantu nigize umusopo kujibungana mu ya mana ni hapo solo abatabazi barashitse dutegereza umwuka wera w'Imana kubundi butabazi amen ayandi makuru yose bazavuga ngo abarozi twese tukaba batagatifu bakavuga abahezi twese tukaba abayumbi bakavuga abagizi ba nabi tukaba batagatifu ariko kizaza gusobanura kikaza kikakubwira ngo wewe ufite igitero uzemera kirahari turagitegereje none tuzi nimba ejo bizoshika kuko ibindi byarashitse semene amen byarashitse wowe ukiri aho ngaho sa ntabwo tuvuze komeze tugende gusa ariko umunsi n'umunsi n'ukuri bitarimo gutana imfane bizogaragara kuko Imana ntabwo ari umuntu wibesha za gahunda zipfuye ngo bagushinze abayumbe ngo bavuze ngo igiterane ngo wewe ngo gihungabanye ibyo ni ibintu bitabaho mu isi y'umuka ngo nako kazi ushinzwe ntakushinzwe pe nta kazi ufite aho ngaho nushaka wamureka akazi ni ugutambira Yesu ni ugutegera Yesu amaboko atanduye kandi muze muje guterana mwireke kuko bamaze kubivuga wegera ubundi
mubwire ngo jewe nahanga imana izivuga ngo mukiranure dukiranure ibyo dukiraniwemo nta bindi nari amafuti izadukorera itangaza n'amafuti atuzuyemo tutayakiranura ariko nukiranura kimwe izaguhesha kugera ku bindi byose kandi imana ikora igitangaza cyane imana yabushobora twataramye kandi imana nimbaga twabikoze neza uko dufite umugisha kandi nimba twabiharinishije turataha uko twaje ariko ahawe ijambo ry'imana amen twahawe ijambo ry'imana ry'ihumure mugendana amahoro ubwo bufite ubureke kwikanga n'ibindi ubireke batubwiye ijambo ry'imana ntibatubwiye ijambo ry'abantu batubwiye ijambo ry'imana yo mu ijuru ariko abantu batazabumva ijambo ngo ribagwe neza ni ukuri musabye huduma zirezire kandi zikomeye nyinshi kuko iri jambo batubwiye kuvuga ngo amahoro y'imana ugendane amahoro y'imana amataje yawe baba yarangije yose mukenega ngo bakubwire ngo bizagenze gutya wanamara tunasenge ugahagarika umutima gusa nibyo dukunda ariko mugire amahoro y'imana basize muri ako kavensi n'abasize imana imbaraga